Twahiko muri Sanga kandi twashanga mbere kahinduka kare obwo tari kubasa kureba nyama zokize amajuta gente hamwe n'amate byona kandi tineho byabane birebwa munonga nkayitwa barisa na byingi twine kizubu icyo abana bakushoma icyembera zo muka mpe divyo hanagamba ikigambo cyo koma bagamba zapyikwikurejwa konkano ajya nko koma bakoma amasiyaga bagakoma n'amategago mbwenu hataro activity yente Sanga ne bitaro na mbwenu wahikayo hati ni nkitongo abo kuba abantu baguza amashita abantu baguza amate abantu baguza nyama arhaba kugitema arhaba kugiyekora arhaba kushara maraka arha nemshoro yonka Sanga tekine mshoro Meya wetawuni ya Sanga yashaba government kureba ngo hagere cyakorwa ata okuyamo mu Uganda nukuke munonga so nyo ningera ngo President Museveni hati nishaba government executive cabinet yashitama ehinguze kugemente buri mezi mukaga eronde sente zitom budget okuba kuzironda kona baba tazine nka government omushoreba abarisa twetereho Omushawo w'ebyamatungo omuri Sanga Dr. Sylvaine Mukama nagira ngo endwara ya FMD ekatanduka mu kwezi kwa 11 kw'umwaka guhwire konka abantu bakanga kukuratera ebiragiro nekwe kubataho karantine ziba kurente tubatakuzire atuma zanyakire nte yinji hekapsi yanjeji tufune sente kanini to kuguza amate twine cyo kubasa kuguza mbone hataho government igiye kuyatiyamba government abantu bitundwa supplying enyama yitu omburungi konkati twino buzibu abana bali omumaka banganize nda sente zabo emirimo tukijine amakuru agasha kwa ari waswa